ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯄꯨꯡ 6:30 ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯝꯁꯥꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅ ꯀꯣꯟꯕ ꯇꯩꯔꯦꯟꯄꯣꯛꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯉꯥꯏꯊꯦꯜꯒꯤ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯜꯂꯤꯕ ꯁꯥꯏꯕꯨꯡ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯜꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯠ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯕꯣꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯡꯅꯜꯇꯀꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯠꯁꯤꯡ ꯀꯨꯝꯊꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯁꯦꯜꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯅ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣलिꯡ ꯆꯠꯂꯨꯕꯗ ꯂꯥꯞꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯨꯝꯊꯔꯛꯄ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯀꯥꯟ ꯀꯥꯟꯅꯗꯅ ꯕꯣꯝ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯟꯗꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 9:30 ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯨꯠꯊꯣꯛꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯊꯣꯛꯅꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯌꯧꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯁꯣꯛꯀꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯁꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯂꯕ ꯈꯛꯇꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯂꯛꯀꯅꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯑꯦꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯆꯤꯡꯇꯝ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯦꯞ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯕꯇꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯁꯥꯗ ꯐꯥꯎꯔꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯗꯨ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯒꯣ ꯇꯨ ꯍꯤꯜꯁ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯍꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯛꯇꯗ प्रजाꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯂꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯒꯨꯗ ꯒꯣꯚꯔꯅꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯤꯈꯠꯂꯤꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯐꯪꯍꯟꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯁꯣꯛꯀꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯑꯦꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠꯀꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯍꯣꯜꯗ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯒꯨꯗ ꯒꯣꯚꯔꯅꯦꯟꯁ ꯋꯤꯛ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯒꯨꯗ ꯒꯣꯚꯔꯅꯦꯟꯁ ꯋꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯇꯜ ꯕꯤꯍꯥꯔꯤ ꯕꯥꯖꯄꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 15ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃ ꯆꯨꯞꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯄꯥꯂꯟ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯒꯨꯗ ꯒꯣꯚꯔꯅꯦꯟꯁ ꯋꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯁꯟ गाउन की ओरे कैंपेन दिसंबर 18 होरगा दिसंबर 13 फाव चथगनी मणिपुर सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिवीजन सिंधुना पांगथोकी थौराम मदुदा वा ngangnaduna चीफ मिनिस्टर एन बेरेना माना कुमजा इंग्लिश सिंगनिगा 13 की मार्च थार चीफ मिनिस्टर ओइना इहान हान वसक लौबा मतमदुदा मणिपुर सिंग मसुम तमनी मक्ता थोंगमानना चखत मिनगदबनी हाइबा वाखलोन अमा मसारा फारखी मदुदगी मागना सिंग मसुम तमगी मरक्त चखत थौरांगी लमदा खेनब लैरिबसिंग लेहंदनब पानमदा गो टू हिल्स मिशन हौदोखिबनी सिंगी मनुंग हंजिनबा मफम सिंगदा चत्तुना मफम अदुर ओइरिबा असेंगबा फिबम अदु मयेक सेंगना खंगलबा मतुंगदा गो टू विलेज मिशन अमु हौदोक्तुना मियामना चखत थौरांगी खुदोंचाबसिंग मसामकी थोंजिलदु यहोननबा पानमदा प्रोग्राम असि पेखतपाउखि अफबा लेंगा अमा हाइबसि मियामना सरकार अमना पाइखलिबा चखत थौरांगी कानब मयेक सेंगना फंगनबा ngamba सरकारदुनि मरम असना सरकार अमना तौगनी हाइना मियामना वसखिबा थबकसिंग थबक ओइना पांगथोक्तुना मदुगी कानब मियामना फंगलबा मतम खक्तदा मियामना सरकार थाजब थमलकनी मणिपुर गी ओइना हौजिक फिबम खर फगलकले मसी डिप्यूटी कमिश्नर सिंग मरु ओइना सिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा मथौ तौरिबा डीसी सिंगना पुक्सियल सिंगना मथौ पांगथोकपदगी फिबम फगतबा ngamlibani अमरमदा सरकार अमगी पाइखलिबा थबक थोरमसिंग मियामदा यौहनबा अफबा लेंगा अमा लेहनबा हाइबसिदा ब्यूरोक्रेटसिंग असिना सरकार अमगी यांगलेन सरुक ओइरिबनि मरम असिना ऑफिशियलसिंगना सिंगी डिस्ट्रिक्टसिंगदा मथौ पांगथोकपा मतमदा थामोइसिंगना मथौ पांगथोकपियु अदुबु मरु ओइबा इशुसिंगदा स्टेट की अमदि लैबाकी ओइबा इंटरेस्ट सोकदबा थबकसिंग अमदा तौरोइदबनि सरकार अमना लैबाक प्रजासिंगना थेंगनरिबा खुदोंचादबा वाबासिंग कोहननबगी थबक पाइखतकदबनि स्टेट की ओइना मियामगी यफनबा लखलिबि स्कीम क्यागी मतंगना फोंदोलदुना चीफ मिनिस्टर की हक्सेल की तेंगबांग चीफ मिनिस्टर हेल्थ फॉर ऑल विडो पेंशन स्कीम अमदी सीएम दा हाइसी हैबा स्कीम क्यागी मतंगना मरिकसुमा वाफम से फोंदोखि ngasi थौरम मदुगी सरुक अमा ओइना नौना खलबा सिविल सर्विस ऑफिसर सिंगदा लैपटॉप सिंग यंतोखि अमरोमदा जॉइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिवीजन ए शिवदास शर्माना गुड गवर्नेंस वीक की मतंगदा तेंतकपा वोरोल थमखि ngasi thauram maduda cabinet minister sing MLA sing chief secretary administrative secretary sing amadi state government ki makok thongbu official kyasu saruk yakhi makasa tharak poina to pawmana parliament mamangda BJP amasum congress sauna muknakhre Nagaland gi MP nupi amada Rahul Gandhi na humiliate tawkhibagi police ta complaint file tokre amaramda Rahul Gandhi gi thawong chief minister na condemn tokre
Dr. Ambedkar gi maram na Union Home Minister Amit Shah na fongdoki bu wafam na maram oiraga ngasi Parliament mamang na Congress amasung BJP ani gi mark sauna mukna buthokre BJP gi MP ani ICU da lekanakre mukna ki badura Rahul Gandhi na Nagaland gi tribal MP amagi manakta nakslaklaga nupi oibi gi ikai kumna bada akai bapi ki haibagi damak Delhi Police da FIR launch tokre ngasi Parliament ki mapan opposition amasung rolling ani gi marakta launa bagi thawdok thokraba matung Nagaland की BJP की MP Phangnon Konyakna Congress की लुसिंगबु Rahul Gandhi की मथक्ता नुपी अमदा नुंगाई हंदनब होटनाई अमसुंग नुपी ओइबी की इकाई खुमनबद अकाइबा पीरी हाइना दिल्ली पुलिस ता कंप्लेंट फाइल तौखिबने Nagaland की राज्यसभा की MP असना Rahul Gandhi की माइकेदी की किहनबगी थौंग अमसा थरखिबा दुना मंगोन यामना नुंगाइतबा पोअनखि हाउस मनु अमसा मपान यामना अहांगबा मफम लैना लैना Rahul Gandhi ना महाक मसामक नुपी अमनी हाइबदु खंगना मनाक्ता यामना नक्सिलगा protest tawribani haina sadakhiba thawng aduna yamna nungaitaba ma thukale Rahul Gandhi na Nagaland gi nupi MPSC gi manakta yamna nakshilakba aduda haksang thengnabagi phibam phaw lakpadagi yamna nungaitaba pukhon ki haini MPSC na Rajya Sabha gi chairman Jagdeep Dhankar da thangalakba wakat amada phongdokli tribal MPSC na mak masamak tribal community gi nupi member amoina Rahul Gandhi na mak ki manak yamna nakshilakhiba aduda nupi am oibigi ikai kumnabada akaiba pire haina wakatki Amaromda Dhankar gi mekeri gi Nagaland gi nupi MP amadagi Rahul gi mayokta wakat chiro lama pisilakle haibasi asumani nupi MPSC na kapna sanglaga maki wakat chiro la dupiramani wakat palakpa matamna nupi MPSC yamna nungaitana sanglaki Ningsung wayabadi political rival ani ki marakta launa bigi thawdo asi parliament ki mapana thokibani thawdo asi da BJP na lusing ba NDA gi MP singamadi Congress na lusing ba India block ki MP singi marakta BR Ambedkar ga mari laina bu wapma gi matang na launa rakhibani thawdo asi da lawmaker ke aso apan yakhi BJP gi makai gi makhoi gi MP ama Rahul Gandhi na ilakpada aso apan nangki haina phongtokli amaramda Congress ki lusing ba Mallikarjun Kharge BJP gi MP amana ilakpada Makhu ki sharukta aso apan mayo na khiyana maral siri marashida Rajya Sabha Nagaland gi nupi MPSC na mangona thokiba thawdo du gi matang na pawdam na duna mangona sangsilakpada mak masa ngak thoksabe gi pangal leiti habenati adubo sa tharangli ba thawong adu tawpham thoktabani haibani mak ki maikei gi khut hanmana singba karisu tawkidi nupi MP maru oina mahakumba schedule trap ki mahut siliba nupi MP amada nungaitaba pokadaba thabak tawbiroidabani haina phongdokhenasu pausda makhatari amaromdana Rahul Gandhi gi thawong chief minister na condemn tawkhre Marang parliament ki mamang sathakiba protest aduda Congress lusingbu Rahul Gandhi na Nagaland gi Rajya Sabha gi MP Phangnom Konyak ta sathakiba ka henba thong chief minister en berena condemn tawkhre chief minister na ma ki ex ta thagalakhiba warol mada hairibana Congress leader Rahul Gandhi na Nagaland gi MPSC da utkiba peningai daba thawong adu gi dama condemn tawi thawong si parliament ki senglaba mafam asu ikaiba pibani Nagaland gi MP Phangnon Konyak ki solidarity gi damak lepli loinana mari lenaba authority na thawdo osigi matang na athopada justice phanganga bani haiden su paus na makata na phongdorakli atopa pawmana report ang tanga mayam na thamjagi Myanmar amas Bangladesh ki mitop sing sangsilakpa thingna ba North East ki MP sing na punna thabak lokhat kadabani Anup Setia North East the mitop sing left na sangsilakpa sin yellow missing khudong thingai oire Laibasi ki North East ki state sing na yumthangnari ba Myanmar amas Bangladesh ki mitop sing left na sangsilakpa sina region asigi yellow missing yamna khudong thingai oire maramaduna region asigi mut siliba Lok Sabha amas Rajya Sabha ki MP sing na punna thengnamina ba amadi indigenous community sing ngak senana ba constitutional safeguard lehana na honagadabani haina North East Indigenous Peoples Forum gi chairman Anup Setia na phongdokre Mana makata na haikibida yumthangnari ba Myanmar amas Bangladesh ki mitop kya left na sangsilakpa sina region asigi identity da yamna sathiba akiba mapiri maramaduna mitop sing maru oina Myanmar dagi sangsilakpa thingnabagi akanba action lokhanaba North East ki MP sing na unaduna taksinkre India ka yumthangnari ba laibani sidagi mitop sing left na sangsilakli masi athubura thingadabani kariguma masi thingma ngamdaba tarabadi Assam amas Manipur yawn region asida leiriba yellow missing sakta mangki gadoribani maramaduna foreign national sing ain kana sangsilakpa gi sang hengalakli basi thingduna yellow missing gi constitutional safeguard ama laina bokhona gadabani issue asiga mari laina North East ki minister sing amasung council of ministers sing unaduna issue asigi matana wari sanaragani haidena su paus ta
makatana phongdokli makha satharakpa oina topa paw amana Assamdagi miyoi ama Manipur da satkibadagi mafam khangdana mangkhre Assamgi Barperadagi Raja Taleb Sai Kunganipan koba miyoi ama Mamanaba ahunga Manipur da satkibadagi mafam khangkhidaba numit nifuga manga ni sore adubu mahaka saminakhiba Barpetadagi Idul Ali amasum Rubul Ali yauna Assamgi Nagaundagi Zonaiti amuhana makoi gi maramda halaklaga leidi haina makoi imung manungi maikediga Assam police da complain ama file tokre pausna makhatana hairibana masagi sei kungani pan suraba Assamgi Raped district ki Belakhulgi Raja Taleb hairiba miyoi khangdaba singna kidnap toraba matung thauri na punsilaga saina yamna tamthina phubadagi soktuna wa ngangma phawba ngamdabagi video adu maki imung manungna phangle hairiba video du da victim asi mateng Pangna law khongba ngamdana ba masum lawba ngamdana bagi damakta masinda people namsili adubo maka samina khiba mamana ba singa dudi mayum halakre loinana freely satok sin tawri thawdo odu samina khiba miyoi singa dugi role adu kari no haini imung manungi maikai digi pena ba phongdolo duna police ki maikai digi thawdo odu gi matangri investigation amata sathadi haina pena ba phongdokli Masa ani lairaba Raja Taleb asi November amada Guwahati ki damak mayumdagi sakhibani loinana matam khara Manipurda nungai thona ba sakhibani adubu November 3 da victim oiriba Raja na ma ki apokpi mamada ma miyoi khrana phajalaga thamle sakhangdaba miyoi singa duna Raja bu thadokna ba lupa lakun ransom oina pina ba demand toraki adubu sanfam adu piba ngamdabadagi mafum khangkidaba numit nifu ka manga ni hele thawdo osugi matana police ki mekai digi sabsabe action mata lokhati Raja mafum khangdana lairiba sigi matangda Barpeta police amasung Guwahati police ani ki marakta inthok insin tawnaraga leidi hansu penda ba phongdokhi haina pawsda makhatarakli atopa pawmana combined force na Kangpokpi district acre humfugo humdoide tharama popi henthakri yamlaba khulai fogatkri war on drug campaign ki manungsana combined force na leptana satharakpo operation ki manungsana haukiba numit humni rong ki matam sida Kangpokpi district lam acre humfugo humdoide tharama yamlaba popi singyan thatuna manghankre yamlaba khulai ki amasu fort khari police ki pauna hairibana Manipur police CRPF forest official amasum district administration sathakibu operation adu Kangpokpi district ki manungsanba Langkar lam acre kun Bilaizangda lam acre tarangani panaduga Makul lam acre kunga mangara tharamba popi pami singyan hatuna mangankre hairiba hongthang asi state asi the illegal drug trade sing thingna bo hona bigi saramani thawdo asiga mari leina makhata ba investigation sathana ba FIR ma loss tokrairi amaramda combined force na Kangpokpi district ki laimaton thangbu manaki Nepali khuti da sathari ba operation 303 sniper modified rifle ama .22 rifle ama single barrel ani 9mm gi pistol IED ama loinana explosive gram sama tip launching ani anti rocket shell humfugani thoi yamlaba nungmai maru singa masum atai polam kya fogale hari Imphal East ki Nongbram village amasum Lairok Baiphai village satakiba operation na Russian RPD machine gun ama Inches rifle ama pistol ama motor ani single barrel ama kg 2.5 lumba explosive ama pompi ama hand grenade mari wireless set mari tip launching ani 60mm improvised mortar shell ama 82mm heavy shell ani yauna tuan makal gi nongoi maru sing fogale haiden su paus na makatana report tawri Makasa tarak foina panam pausi digi to pau krana laisram prem hat kiba madi khulngak pa taruk fajin kiba ki mayokta KOKOMI na khongjang sangsingkhrai thasi gi hauki pa tara mari the Thobal district ki manungsan ma salungphamda security force na khulngak pa laisram prem hat kiba madi khulngak pa taruk fajin kiba thawdo adu gi mayokta ngasi KOKOMI na khongjang sangsingkhrai KOKOMI gi khongjang adu gi saruk ama oina committee si gi lusingba madi thawmi sing yauna Imphal gi kaisampat laimezam laikai community hall tuan khulau diman tawduna wakat mi pham se takre salungpham mi hat yaning de khulngak pa pha ba yaroi khulngak pa hat pa police commando sing sairak pi gadawa police commando sing mitei de thawna utkano mitei hat pa thawna pha bagi muhta narco terrorist de thawna utkadabani pha ki pa khulngak pa singkhutak thadokadabani Apaspa 1958 kudakta lauthokadabani haina thaba banner amadi placard sing wakat mi phamadura saruk yakhiba sing naiki paiki
ngasigi khongjang aduga mari leina KOKOMI gi assistant coordinator Jaisendra Konthaujamna hai Manipur da Chin Koki narco terrorist na Manipur thugaina ba landarak laba matamda lainga ki makhada lairibi state force dising kunthraga mangarom amadi center na tharakiba central force dising humdra henba na miyangi punsi amadi lantum ngapi ngamlakta ba matamda kulngak pasing thawai kathok tuna tholakibani Sahi ani fazilaklaba lan asida khulngak pasing amadi ima sing ipai pu singi ikhengna nganglakiba Manipur kahandana nganglakibani security force na khulngak pasing da onsinduna hatpa fazinba thong yaningde khulngak pa hatpa police commando thabak thadakadabani fazin kiba khulngak pa taru condition yaudana thadorakadabani khulngak pa da khut thaw khudakta lepkadabani India lenga ki divisive politics proxy war khudakta lepkadabani khulngak pasing thulakano hairabad irang athubada luisin kadabani Manipur kaibad India kai gadoribani haiba India lenga na khangba phai aphaspa 1958 police station tarukta amuhana thamjilakpa siyaroi draconian law si khudakta lathokadabani miyangi muching hauji kaidori Manipur kairaba matamda nakoina pairiba pham karis kanaroi Misi mina kya thokre miyoi lising humpuwe na lanjena dun relief camp na lairi political party center gi yaka yeng laga adumuk laithokano Manipur kairaba fawba center gi leaders singi yaka yeng dun laibi yaroi miyam ihul gi khangna thabak tawbiyo phajin gi ba khulngak pa kari guma thadurok ta tarabadi bakha ta khongjang KOKOMI na sangsilakkan haina Jaisendra Konthaujamna phongdokhi loisilak poina to ba pawm lenga na miyam da lila sanaba yaningde poirei leimarol India lengana Manipur lengak lila sanaba du amuk Manipur lengana lamdam sigi miyam de lila sanaba si yaning de haina poirei leimarol maira paibi apunba Manipur gi president as memsana phongdokre poirei leimarol maira paibi apunba Manipur gi sanglen all Manipur women's voluntary association ku samnaraga pangthokpa pawgi mifum mada as memsana hai madaki wafam si phongdokladuna magna hai center na handak amuhana tampaki police station taruna konba mafam singda armed forces special power act afaspa 1958 hamjiladuna khulngak li isa singbu phaba punbagi thabuk sa tharakbu yaningde masida poirei leimarol maira paibi apunba Manipur na tumina laithokloi अथुब मतमदा पुलिस स्टेशन तरुक थमजिलक अपस पालथोकदबनि हाइना डिमांड तौखि लोइनना लाइमखोंग लैब आर्मी कैम्प दगी लाइस्रम कमल बाबू मांगखिबसि यानिंगदे असिगुम थौदोसिन मरम ओइरगा सेंट्रल फोर्स ngasi थाजब यारिब्रा हाइबा वाफम थमग लोइनना इमागी मैरागी कन्वेनर थोक्सम सुजता दिल्ली द हाउस अरेस्ट तौब यानिंगदि हाइकेनसु पाउस त मखातारि अदो तेंतंग न सुमन मैम थमजरमगे दुगा हौजिक ओइनदि मैम पाउस मतांग से दुसिनजरगे मस मैम पुन नौ अपडेट ngamiनसि